Sebenarnya malam ini Abang Sam nak ajak kami ke sini. Sampailah kami di Restoran Salam Bangkok yang terletak di Dataran Jelatik. Tapi last minute dia tak datang. Jadi kami berdua order je set 2 hingga 3 pack. Kami sampai awal sebelum maghrib. Jadi servis sini sangat cepat. Kerusi pun belum sempat panas. Makanan semua dah siap keluar. Salted egg sotong, chicken cashew nut, butter prawn, siakap steam limau dan tom yum seafood. Biasa semua ini 98.90. Sekarang promo sampai raya hanya 79.90. Alamak, sedap ke ni? Ikan sini bukan saja sedap, tapi segar. Ipin kata chicken cashew nut ini serupa kompo chicken, very flavorful. Bagi saya, salted egg sotong sini memang sedap. Ada standard, very impressive. Bagi kami, tom yum sini just perfect. Rasa pedas dan masam, just ngam. So far, kesemua 5 menu dalam resep kami, we love it. Last untuk dessert, kami order Thai tea bingsu. Tak tahu Thai restoran tapi pandai pula buat bingsu ni. Very delicious. Oishi! Overall, makanan sedap. Harga sangat berpatutan. Kedai bersih, staff super friendly. Kami highly recommended.